Sekarang kasih kurang. Di telespon gini kata masuk seru. Kabar agar yang metut nahwim menggede nahwim sarfim mantiqam balagha mulu ነገር ተምሮ nahwim ተምሮ ፍቅህም ተምሮ አገር ሲሄዱ በስድስት ነው በሰባተኛው ዓመት እንግዲህ ጨርሶ ይወጣሉ። ከከተማ ስለወጡ እንግዲህ ምንም እንግዲህ እንትን ያላላቸው ስንቅ ያላቸው ደርሶ ከፈተና ይወድቃሉ። ከእንግዲህ ወደ አልማንያ ያሉ ወደ አልማንያ ይዞራሉ። አልማንያ ሲወዱ እንግዲህ ደግሞ ምንድነው ሴቶች እዛ ይጠብቃቸዋል፣ ይጠብቋቸዋል። ይዟቸውና እንግዲህ ወረቀት ያወጡላቸው ዳገት ታዲያ እዛ ከደረሰ በኋላ ዲኑ ሽጦ የሰውዬ አይል ረመዳን ቤትኛው በር የገባ ቤትኛው በርን የወጣው ምንም ማያውቁትም ሀይሞች ናቸው። ስለ ዲን እስላም ምንም ማያውቁም። አልহামዱሊላህ እሳቸው ደግሞ ከዚህ ሄዶ ከሶማሌ ከጃመታ አላሰር የወጣ በሙሉ እንግዲህ እዚህ ላይ ሁሉም እንግዲህ ሸሽቶ ወደ ሶማሌ ሄድ ነበር። እዛን ጊዜ እሳቸው ከጨርጨርም ብዙ ለማዎች ይዘንቡዛው ኸይረን ወጥቶ እዛ ሳስተምሩ ነበር። ከጃመታ አላሰር የወጡ ሰዎች ምንድነው ታሪክ እዛን ጊዜ አንዴ በጋልኛ በኦሮሚኛ ይላሉ፣ አንዴ ደግሞ በጋልኛው ቋንቋ ይላሉ፣ አንዴ ደግሞ በዙ ኢጅቲሃድ አድርጎ ነበር። ታዲያ አላህ ያለው በስተቀር አይሆንም። እሳቸው ከዛ በኋላ ዚያድ በሬ ላካቸው ወደ እንዴት እስቲ የሶማሌን ታሪክ ፈልጉና አንተውልን አላቸው። ሲሄዱ እንግዲህ አዘር ሲሄዱ የኦሮሞ ታሪክ በስተቀር ምንም ማጡ አዘር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እኔ እንግዲህ ሃይማኖትንም አልሸጥም እና ደግሞ ምንድነው አየህ ዲኔንም አልሸጥም ታሪክንም አልሸጥም ብሎ እንዲያሉና ከዛው ምናልባት አሁን ወደ ሶማሌ ተመለስኩኝ እንደሆን ዚያድ በሬ ዘላለም እንግዲህ ዋህድ ቤት ይከተኛልና አልሄድም። እናንተ ወፍዶች ከኛ ጋር የመጣችሁ ሂዱ እኔ እዚሁ ጅዳ ቀራለሁኝ ብሎ ጅዳ ቀሩ። ከዛም በኋላ እንግዲህ ያው ማሻአላህ ቁርአንን እየተረጀሙ በጥራም በትርጉም እንግዲህ በአማርኛ በኦሮምኛ ብዙ ነገር ካሴትም ያስራችሁ ነበር። ጀዛሁሙላህ ኸይረን። አንድ ነገር አለ። አንድ ታሪክ የጠፋ እንደሆን ታሪክ ራሱን ይመልሳል ይባላል። አንድ ሰዎች እንግዲህ መጣና አንድ ሴት ናት ጀርመን እንግዲህ ሀረር መጣችና አዳቤት ይባላል። እዛ ስታየው ምንድን ያይቱ ቆሪ የሚባለው እንግዲህ በኦሮምኛ ቋንቋ ቆሪ ሳህን ምናምን ነበር እና በወቃ የሚባል እንግዲህ ጎንፎ ምናምን የሚያወጡበት እንጨት ብዙ አይነት በያየስ ነበር። የቁርአን ደግሞ የሚመሩበት ሎሃ የሚባል ብዙ ነበር። ስትል ጊዜ እቺ ሴት ከጀርመን መጣች። ኦሆ እንግዲህ ሀረር ውስጥ ያሉ ሰዎች እኛ ነው አልኛ የሁሉ የኛ ታሪክ ነው አይደለም። ለመሆኑ እኛ እኮ ከጀርመን ተምረን የመጣ ነው። ታሪኩን ተምረናል እናውቃለን። ኩባያ ደግሞ ያፈር ኩባያ ምናምን ብዙ ነገር እንግዲህ እዛ አይታለች እዛ ጀርመን ውስጥ ስትል ያ ከኔ ታሪክ እኮ ሀረር ውስጥ ደግሞ እንጨታለን እንዴ ገባ ብለው እንግዲህ እሷ አንተበለም አለች እና ታዲያ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ዑለማ ማለት እንግዲህ በጣም ወረስቱል አንቢያው ናቸው። አንቢያዎች ናቸው እንግዲህ የሰይዳችንን መንገድ እንግዲህ ተከትሎ ዑለማችን የሰለፈን መንገድ የነሉ ዑለማዎች ማሻአላህ ጀዛሁሙላህ ኸይረን። አሁንም እንደዛው በነቢያችን መንገድ የሰይዳችንን መንገድ ተከትለን የዑለማዎችን ነገር አልዑለማ ወረስቱል አንቢያ ስለሆኑ ሐቀኛው መስመር እንግዲህ በዳና ኩራፋትን ሁሉ ወዲያ ብለን እንግዲህ ሐቀኛ መስመር የተከተልን እንደሆን ለፊታችን ጀነት ነው። እኛ ሀገራችን እርግጠኛ ሀገር እዚህ አይደለም፣ ሀገራችን ጀነት ነው። መጨረሻ እንግዲህ ወደ ጀነት ነው የምንፈልገው። አላህ ለሞተውም አላህ ጀነት ይስጠው፣ ጀነት ይስጣቸው። ለዑለማዎች ረበና እግፊር ለና ወሊኢኽዋኒና الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أبوغا دوبغا فالخنجت إيغا خجان تات خيري وخجن نكات تاريخ ننتوغا تبيتا نمتجخوني جردي شيتي جلين يخوني جزاهم الله خيرا. وقادرات الكابيتي علمي وقادرة ولباديانا
علمي في كيس أزمت برتني تباجمت نحوي منطقة سرقي وهند برتني أزروا باركا جزي كبابتو غيزت علمي برتين شهادة برتني قلنجة أسيقا ولقد شهادة كم نمقالا راجكي لولا أسمان قد سودان خيسا بيه قد مصر وباركي وباكي لكي نقوبا أسي دمقا ملي مالجا أبو ملقا دوبا خلال جرماني جاگا جرماني تيكي بيغا دلالي تيكي بيتيغا جنسيا خيتي سكونو هو باني خيتي هو يتي وهمتغا ومكينا وفنس هو يتي أرغا خيتي خلقا دي بيتيغا قلقانا خاوض مسلو فخيتي أدرنا تنابل وجين قادرون بابا بكا بيتي ديمتي أسيني غرتي خرافيتي ديمتي يجا مصروفة خدتي في خلقا قربان تقول رفتي سيبيتا دوبا يولي مقالاتي أسي أدر لكي خكوفي جرمان راس كوفي مال جدوبا والله سومنا هلاتنا سيني هلاتنا بهير رقبان كابنوه عياذ بالله ولدينا كثير ولكن هذا وري أزير وري باديادا الحمد لله ميقاتم تبرته غافت راسم قبته بيتيكا وان برات لالنيتيكا خران نباسو خمي خران سوماليتي بي سوماليه دو علماء تنجتي ولكن الليل علماء جزاهم الله خير هدو لغني بيد فيدا بيد برسيسني أكسيت دوبا كاشيني خينه ولي كتير خيسو دو جنوتي تاريخ قتالي أيوة سومالينا في داجين يادبر وقتي وجه أرجع أكاري أظهر خنا بيته كافر قرا بيته باب المندب خجاني خنيس كافر أشهر مو خيسي جنسان تيجي خنا كتير جلسة خنا نمبني خدمة خراوندا كافر خيسة تيجا ورّي مصر هنا كجاري تيوان أورمون ساتي بخليتي إلك أرباتي في بيدي ولبانا تابي وعوندا تأت وعدو رانا قدني أسي قلت مصر الدونية كغاري بيخان تاريخ نزاني تكاتي جيران جرمان تلك سمجيرا ولكن نرجو من الله أن يرد لنا التاريخ أنا بإذن الله أكسي وجدين خنجاس ربي ننسره إيجا قومية قفامتي خاون دبا ولينا كانوا رب العالمين الراقتيني أبدي أبنائي شايني أكسيتي خاطو بقى جونين قرتي من تنزياد ورتك دي بيقرتي أزل على العالم بقى نكا ولكن مو هاتا واسيت مصرتنا بجيتي كذي جميع سعودي تابي تاريخ يقسي قفنوتي اللغة الأورومي توهدو دلقي جزاهم الله خيرا واحد يونو ببلسي أما اللي كسابك خالي ربي نوها خنو يمش ربي نوها بلسو ولما يتنيات دوبك أحمد خاتمات ثاني رب والمام ربي نوها تجو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما يقول جراتي وأنا هذا جديدة الجرة جمعنا كين يسلارة ما تشوف كواوي كنو شبه في مالي شما مرشاد أول جر والله بكا का जमाने ने सबको मजबूत थी टीम ते जो ले उनका बक्का दो वाली नहीं दुबा फोटो अब वाला मैं भी दिखो तो करो ओए आने हा बहुत चार दिन तो मुझे रहा
እንድትቆሙ መንገድ እየለቀቃችሁ ባካችሁ ሁላችንም ወደ አስታጥቄ በመሄድ እንግዲህ የተከበረውን የክብር ዶክተር ሼክ መሐመድ ረሻድ አብዱሌን የቀብር ስነ ስርዓት እንግዲህ ሰላቱል ጀናዛ እንድንሰግድበት በአክብሮት እንጠይቃለን። ባረከላሁ ፊኩም።